Erizoba mwezi wa spika w'ishengero ry'ihanga Right Honorable Thomas Tayebwa yayakira abantu batari bamwe na bamwe ababe besimbireho aha ntebe zitari zimwe na zimwe ubwo barukuhayanira entebe ezo n'aba bakwatira ekibiina kyarwanyisiriza ebendera. Aba baba baramukato Godfrey kuruga muri Paris County, Ojangore Anthony kuruga Agure County, kandi bo babiri besimbire aha Kadiano, abandi ne Bright Oscar ubero esimbire habwa MP wa Buhweju West mu district ya Buhweju. Aba Right Honorable Thomas Tayebwa yabasima ahabo kushara mukurunji. Ni mbasima mnonga abo kurangwisiza kujoininga NRM bakakwatanisa nito. Tuyonto yongera kugambana n'abandi tuyine n'abandi abakoza ku bantu barugamo ubwa hati abandi abakorwa mu karuru ubu barokwimukira abekibiine kyarwanyisiriza nebeyongera buri izoba. Right Honorable Thomas Tayebwa eki yayegekera enjuru nungi ey'abanyakibiina kya NRM bariyo mu kuburira tari kugira ngo abantu nibabahereza sente. Jo Sunday tukaba tuyine abantu nkamukaga barugiremo konka tuyineho n'abandi tuyongera kugamba n'aba bantu nisitwaro bwire okutugamba n'aba independent ni kwetu kumza mutukagambana n'abatakwagira NRM kurangu twena twayombeka team emwe habo kuba muheru ekikuru n'ihanga kina kwani bagira ngo abantu miliyoni mubagura nibaha sente nga abantu babasa kureba munshinyoka na rugira mu opposition nice kibampire. We retired Lieutenant Moses Mushabe or chairman w'ekibiina kya NRM muri Singiro yagira ngo abo abariyo nibimukira abakwatira ekibiina kyarwanyisiriza ebendera hamwe nabo abakuruga mu kibiina kya NUP niboreka ebyo butegeki ebirungi. Akanwa kabonero ka kiturkweta umuzungu mature politics kandi kiri cya kabiri okureba hare mwe nabo bo bareba hare abo kuba toka developinga oriye aheru ya ruling party no bano yesisira kandi okundu kubareba n'abana bato bakine future. Mushabeho nawe chairman wa NRM muri Singiro yahamya ko Kenneth Mwebaze obiro yesimbere nkati n'ekibiina abo munyishengero wa Singiro North nawe ebyo kwesimba kuyabirugamo. Erizoba twa witnessinga kurugamo ku mwana umwe obiro yesimbere na Kano Bright omuri Singiro North constituency obarukweta Twebaze Kenneth owargamo cyo kibani kimanyisa ngo okurwana omuri Singiro North kuriyo n'ukucendera bo abarugwa omukuhayanira entebe zitari zimwe na zimwe nibagira ngo nibija kukoresa amani okushagika abine bendera z'ekibiina kyarwanyisiriza hamwe na President Yoweri Kaguta Museveni. Tugume ngo tukunda NRM bahagire owasigara Faraga Bera bono ko bariyo kuga President kansara bakansara buri bumwe batere kugira ngo paguma twatagine twasa gukora development yabaho kutariko yakanisa. Bwene shazireho kuronda karuruka General Yoweri Kaguta Museveni gisira NRM abwenshonga yo kubanza no kugira ngo ihanga rituyerigeri ihorere. So bira politics tetuna kubanga turwana, it's not a do or die. Sijja kulwana bulwanyi kosamani kuba Uganda genda kuberaho. Uganda is bigger than everybody. So nsubira wetubanga tuvuddeyo tusobola okuyambako okwongerako etafaali. Today I've decided to join NRM officially. The reason why I decided to join NRM officially, I believe that we need to join together to combine ideas and we build our nation. Ebi byona nibyijaho harukubarayo ebirabina mwenda byonka kwikaho izoba iriyo kuterera hakaruru eri 2015 kwezi ko kubanza umwaka gwa 2026 amakuru aga gashakwa Ivan Nyesiga.